ngasi phong ki bese phong sing de gi maru oi bi I pauk sing khonga saraga Manipur top channel gi maikei de gi thamsigi ahan bada ngasi phong ki ba si phong gi editorial kalam de gi content ama oina lokho saraka na mayam na thamsigi Assam da singna ba case ani theng narakpa South Africa di ihan hana theng na bani haina launari ba COVID-19 gi khwai de gi noba variant B.1.1.529 natraga Omicron oigani haina singnaba case ani Assam na thengna khibaga loinana sandokpagi sang Delta variant gi yamna henba anoba variant asi awang pok lamdam da su yoroklabra haibigi singnaba lerakli Assam da thengna khiba Omicron oigani haibigi singnaba wangna leba COVID-19 gi positive case ani edu amana Sonitpur district da thengna khibani aduga atopa amaduna Manipur gi Jiribam district ka thangna leba Kasar district da thengna bani Omicron positive oire haina singnari ba Kasar district ki mi edu Vivekanand road lane life ta leibani haukiba numit kharani gi mamangda Finland gi halakpani hauji Kasar district administration na jaga amada quarantine taroga thamri Sonitpur district ki mi eduna Tezpur medical college and hospital lairi mangona positive oiriba COVID-19 adu tasena Omicron strain oibra haiba khangdoknaba genome sequencing tobigi thabak sathari panwayabadi India da ihan hanboina thasi gi anida Karnataka da Omicron variant ki positive case ani tena khibani WHO World Health Organization na hena section ngai oiba variant of concern haina classify tokraba B.1.1.529 natragana Omicron variant asi malem gi lebak singi manung di ihan hanbo ina South Africa da thengna khibani variant asi gi matang da WHO da ihan han report tawkibasina hawkiba November tang 13 dani tungda WHO na November 13 ta variant asi variant of concern haina classify tawbuga loinana Omicron haina maming thon khibani South Africa da Omicron variant lairi haina WHO da report tawba numit November 13 da leba sida lekiba COVID-19 gi positive case masing asi Omicron variant positive case ing yauraga punna lakunga mapanga lising nifugani panga satren ka humfuni December taragani thoida lekiba apunba positive case masing asina lakunthraga mathoiga lising kunga mapanga satruka kungani thoini November 13 dagi December taragani thoi fawbada anauba positive case lak amaga lising marfuga sanipanga humfugan thoi hengalaki haukiba pung kunga mari haibadi tang taraga mathoi dagi taragani thoi fawbada lising taraga teret ka samaga yankhai go humdoi hengaki sumnagi numit taraga nipani khakta da haibadi November 13 dagi December taragani thoi fawbada anauba positive case lak anigi mayad hengat khiba amasung haukiba pung kunga mari da lising taraga teret ka samaga yankhai go humdoi hengat khiba sina hauji atai lebak singda anauba positive casing thengnabagi sang name tharaglabasu South Africa dadi hengalakli haibatakli hengalakli basisu anauba Omicron variant detect tawkraba matungdani COVID-19 gi laisat asi haukiba English singani ga taraga mapan gi December thada China gi Hubei province ki manungsana leiba Wuhan city dagi sandorakhibani December taraga ni thoi fawda malem gi oina mi crore kun ga tereka lakh amaga lising nifuga mangaga sahumga nifuga taruk positive oikre December taraga mathoi dagi taraga ni thoi fawda anoba positive case la amaga lising humfuga taruka sanipan ga teret hengalaki December taraga ni thoi fawda mi lakh yankhai go humdoiga lising kunga sangaga yankhai ga taruk lekhidre amasum haukiba pung kun ga mari da mi lising ani ga sanipan go humdraga ni thoi sikhi mi crore kun ga mari ga lakh kun ga mathoi ga lising taraga mari ga samapan ga maudraga tarukna naramba dagi fakhre December taraga ni thoi fawbada leikiba active case ki masingna crore ani ga lakh taraga mapan ga lising mapan ga satre ga maudraga mari ni malem gi oina positive oiba masum siba masing yamna wan khar halakirasi Delta variant ani variant asi ihan hana mamang sahi gi October thada Maharashtra da thena khibani tungda malem gi lebak sing mathang sandor khibani malem gi lebak ya da COVID ki ani suba ahum suba wave lahan khibasi maru oina Delta variant ani haujukti variant asi sandokpugi sang yamna hantharakle malem gi lebak ayambada anauba positive casing thengnabagi sang hana dagi yamna hantharakle
अदुबु हौजिक B.1.1.529 नत्रगा ओमिक्रॉन हाइना खंगनबा अनौबो वेरिएंट अममु थोलकपसिना डेल्टा वेरिएंट मलेम की लेबा कयादा अनौबा पॉजिटिव केसिंग थेंगनबगी सांग यामना वंगनखिबगुमना ओमिक्रॉन वेरिएंट असिनसु अमु अनौबा पॉजिटिव केसिंग थेंगनबगी सांग अमु वंखलकदोरिब्रा हाइबिगे मिपाइनिंगाई ओइबा वांगना लेरक्तबा नते इंडिया दिसंबर अनीदा कर्नाटका केस अनी थेनखरब मतुंग अतई स्टेटसिंगदसु मथंग मथंग थेंगनरकपगा लोइनना दिसंबर 12 फाउबद इंडिया पुन केस 53 थेंगनखरे मरकसिदा अवांगनोंपोक लमदमदा अहानबो ओइना तासेंगना मिपाइनिंगाइनी मणिपुर यावना अवांगनोंपोक की अतई स्टेटसिंगदसु सांदोकलरोय हाइनिंगाइ लेत्रि यामना सेक्शनबगी तंगाइ फदब लैरी हाइना सगी एडिटोरियल कलमसिनसु मखाताना थम्मी लुशिलकपो ओइना तोपा तेन पाउ खरगा म्यामना थमजगे संजित की हक्सांग पोस्टमार्टम तौखरे असीबदी लौद्री साइकुल एसी की एमएलए यमथम हाउकिप की स्कोट ओइबा मरीसुबा आईआरबी की राइफलमैन युमनाम संजितपु सिंगननिंगाइ ओइबा मवोंगदा साइकुल लेबा एमएलए की मयुमदा हातोकलंबा अदु ngasi नुंथिल पुंग अमगा मिनिट 90 रोम ताबदा रिम्सदा पोस्टमार्टम तौखरे पोस्टमार्टम थौखरबसु असीबा हक्सांगदी यासिनबंग पुरक्त्रिब फाउब लौरोय हाइदुना रिम्स की मिरेल संग थमली हाइना जेएसी की कन्वीनर एन सुनमनीना थादोरकपा सिरोलमदसु फुंदोरकली सिरोलसिना मखा तारदुना हाउकिब डिसेंबर 5 की नुमिदांग पुंग 3:50 दा यमथम हाउकिब की स्कोट ओइना लेबा मियोय खरना सोकले हाइदुना रास मिडिस्टिदे थमनमलगा सखिबदगी हंजिना लाखिदबा लोइनना एमएलए की माइकैदी की वाफम अमता फोंदोक्तुना लाखिबनी सोलब संजे थासी की 10 की नुमिदांग पुंग 13 मखाइद लेखिदबनी हाइना सुपाउसना पल्ली अतोपा पाव मनमु नागालैंड की विक्टिम सिंह गवर्नमेंट की कंपेंसेशन लौ हाइबे याखिद्रे अफस्पा रिपील तौनब डिमांड तौखरे हाउकिब डिसेंबर 3 नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट असम राइफल्स अमसुंग कुनगमथुब पेरा कमांडोना हाथखिब मियोय 13 की इमुंग मनुंगदा स्टेट गवर्नमेंट की मेकेडी पीब कंपेंसेशन की सेंफम लौ हाइबे याद्रे मदुगी महुता अफस्पा रिपील तौगदबनी हाइना डिमांड तौखरे ओटिंग विलेज काउंसिल की मेकेडी की थोखिब स्टेटमेंट अमदा थौदोदुदा सेनरीब मरा लेरब कुनगमथुब पेरा कमांडो अमसुम इंडियन आर्म फोर्स की फोर्सिंग अदु सिविल कोड ऑफ लॉ द मराल की मतुंग दंडी पीद्रिब फाउबा अमदी नॉर्थ ईस्ट रीजन की अफस्पा लौथोक्त्रिब फाउबा कंपेंसेशन की सेंफम अमता लौरोय हाइदि नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नेफी रियोना हाउकिब डिसेंबर 3 मोन टाउन लेखिद्रबसिंग अदुगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपगी थौरमदा लेखिद्रबसिंगी इमुंग मनुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्स ग्रेसिया ओइना लुपा लाख 13 दुगा स्टेट की मेकेडी लुपा लाख 5 की एक्स ग्रेसिया अमसुम सरकार की थापक अमा पीगनी मसिगी मथक्ता थौदोक्तुरा सोखिबसिंगना लुपा लिसिंग यांखै पीगनी हाइना लाउथोखरबनी हाइना सुपाले काउंसिल की मेकेडी की मखाताना हाइरिबना हौकिब डिसेंबर 5 थौदोक्तुरा लेखिद्रबसिंग पोस्टमार्टम तौरिंगे अमदी कोन्याक यूनियन अरोइब मथौ मंगम पांगथोकनबा मीटिंग तौरिंगेदा टीजिट की एमएलए स्टेट पावर मिनिस्टर पाइवांग कोन्याक अमसुम डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर न लुसिंग टीम अमा लाखलगा इनवलप अमदा लुपा लाख 19,000 खुसिनरमखी हाइरिब सेंफम अदु टोकन ऑफ लफनी अमसुम खुदोलनी हाइन लौखी अदुबो हाइरिब सेंफम अदु स्टेट गवर्नमेंट की एस ग्रेसिया की एडवांस पेमेंट हाइबा खंगबदगी विक्टिम फैमिली न लौ हाइब याखिद्रे हाइना पाउसना सुमखातारी अतोपा पावमना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टैक्सी ड्राइवर ओने थबक तौरखी सोवियत यूनियन कायद्रिंगैदा केजीबी सिक्योरिटी सर्विस की एजेंट ओने थबक तौरंबा रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन कायख्रब मतुंग तरकपदा सेटमिलोन की अवाब मयोक्नरकपदगी इमुंग मनुंगी अवाद अपा मेनखनबा टैक्सी ड्राइवर ओइकी हाइना फोंदोखरे ngasi sei 13 rongi mamangda Soviet Union kai hiba matam aduda leiba asida leiba citizen kya amana awaba mayoknaki mak masai gi oina su sinmilon gi awaba mayoknarakpana maram oiraga imung manungi leita laira menkhanana ba taxi thoki Soviet Union gi loyal servant ama oina horakiba Putinna Soviet Union kai hraba matung tarakpada masada akiba phorkiba ga loinana taxi thoku taki Soviet Union na machetana kai hiba adu kun suba सेंचुरी असिना ख्वाइदगी चावबा जियोपॉलिटिकल की डिजास्टर अमनी हाइनसु पाउसना फुंदोरखी
ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ